Birinci I, we, they, you, have been, anan doing. I have been doing, we have been doing, yoso he, she, it. Üçüncü jakta has been waiting, it has been waiting, it has been playing деп ушундай түзүлөт да. Perfect continuoustар төмөндөгү учурларда колдонулушат да. Белгилүү бир учурдагы өткөндөгү жана келердеги убакытка чейин созулуп жүрүп келип, дагы эле ошол убакыт жүрүп жаткан кыймыл аракетти туюндурганда, кыймыл аракеттин канча убакыт созулгандыгын for, ушунча бою, кайсы убакыттан бери болуп жаткандыгын since, done деген берби менен туюндурулат. Past жана future perfect continuous дарда бул сөздөргө кошумча by предлогу менен бирге колдонулган бышыктооч сөздөр же бөлөк бир кыймыл аракет аркылуу айгинеленип турат. Эми биз ушулардын бардыгын эме болуш үчүн төмөндөгү мисалдар менен иштесек да, бул present perfect continuous tense кайсы учурда колдонулат да, кантип биз колдонобуз. Мына бул сүрөттү карагыла. Жаңы эле жаап өткөн экен да, жаңы эле жаап өтүп басылган экен. Анан бул жерде сурап атат. Is it raining? Is it raining? Жаан жаап атабы? No, but the ground is wet. Жок, бирок жер эмне дейт мынакей? Жер суу болуп турат. Жер суу болуп турат. But the ground is wet. It has been raining. It has been raining. Демек эмне экен? Жаан. It has been raining. Жаан жаап жатат да, жаан жаап өткөн экен да. It has been raining. Демек бул жерде биз has been raining. Has been raining. Менен present perfect continuous алдык. Have, has been, ing is the present perfect continuous экен. Демек has been анан ing бул present perfect continuous. Биз present perfect continuous'ту жаңы эле бир нерсе токтогон болсо, ошол учурларда колдонот экенбиз да. Жаңы эле бүттү деген. Негизи perfect tense'терди бүткөн чак деп атасак эң туура болот. Мына you are out of breath. Have you been running? You are out of breath. Have you been running? Sen аябай дем алып жатасың. Чуркап келдиңби? Been, have менен суроо. Have been running. Чуркап келдиңби? Демек бирөөгө кезигип, ал эгерде чуркап келип дем алып жатса, ошондон биз сурайт экенбиз да. Have you been running? Чуркап келдиңби? Же болбосо кийинки. Hasan is very tired. He has been working very hard. Hasan is very tired. He has been working very hard. Бул жерде мынакей абдан катуу иштеди десек болот, катуу иштеп жатат. Hasan is very tired. Ал абдан чарчады. Hasan абдан чарчады. Ал he has been working very hard. Ал катуу иштеп жатты. Демек мынакей has been, кыскартканда has been working деп ушул жерден алабыз да. Ушул учурда азыр ал чарчап турат. Көрүп турабыз. Результатты көрүп турабыз. Андан кийин why are your clothes so dirty? What have you been doing? Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Эмне үчүн сенин кийимдериң кир? Эмне кылып келдиң? Эмне жасадың? Демек have, what have you been doing? Эмне кылып жатасың жолус? Эмне кылып жатасың? Мына ушундай кылып сурайбыз да. What have you been doing? Эмне кылып жатасың? Кийинки дагы буну алсак, бул сүрөттү дагы алсак, he has gardened. He has been gardening. Демек бакта иштеп жатат да. Бакта иштеп жатат.
Ал иштеди, же болбосо бул жерде иштеп жатат. Дагы эле азыр эмне кылып иштеп жатат. Бул жакта болсо чөптү чаап койду. Бул жерде болсо дагы иштеп жатат. Эми мына бул жерге көңүл бөлсөк да, бул жерде биз continuous tense узак учурчак менен I have been doing узак бүткөн чакты салыштырып көрсөк да кичинечи. I am doing бул мен азыр бир нерсе жасап жатам да. I have been doing дагы эле жасап жатам. I am doing бул ушул учурда жасап жатат. Бул болсо дагы эле бүтө элек да жасап жатат. Эми экөө I am working бул болсо ушу to be этиши, анан ингва окончание ушуну ингваны кошуп этишке сүйлөйбүз. Ал эми мында болсо карагыла have. I have been working. I have been working. Демек мындайда don't disturb me now Лазыр. I am working. Мага жолтоо болбогула, мен иштеп жатам. Мында болсо I have been working hard. Мен катуу иштедим. Эми эс алайын десечи, мисалы үчүн I have been working hard. So now I am going to have a rest. Мен эс алганы барайын деп атат да. Мен катуу иштедим. Бир нерсени жаңы эле иштеп бүтүп атат да. We need an umbrella. It is raining. Бизге зонтик керек. Күн жаап атат десек. Жосо it is raining. Жаан жаап жатат. The ground is wet. It has been raining. Жер суу болуп калыптыр. Жаан жаап бүттү десек да болот. It has been raining. Андан кийин мынакей бул жерди карайлык буга. It is raining now. It is raining now. It began raining 2 hours ago. And it's still raining. Демек, мына жаан жаап жатат, жаан жаап жатат. Бул 2 саат мурун башталган, дагы эле жаап жатат. Демек, how long has it been raining? How long has it been raining? Канча убакыттан бери жаап жатат? Канча убакыттан бери жаап жатат? How long has it been raining? Демек, has it been raining. Канча убакыттан бери жаан жаап жатат? It has been raining for 2 hours. It has been raining. It has been raining for 2 hours. 2 сааттан бери жаан жаап жатат десек, демек бул дагы ушул present perfect continuous экен, бүтө элек дагы эле жаан жаап жатат 2 сааттан бери. Андан кийин да биз ушул how long, for, since-тарды колдонуп дагы ушул present perfect continuous-тарга, жосо present perfect ушу бүткөн чактарга колдонобуз да. Мисалы үчүн суроо бергенде how long have you been learning English? Англис тилди канчадан бери үйрөнүп жатасың? How long have you been learning? How long have you been learning? Канчадан бери англис тилди үйрөнүп жатасың? Дагы эле үйрөнүп жатат да, бүтө элек. Ошон үчүн ушундай суралат. Жосо Tim still watching television. He has been watching television all day. Tim телевизор көрүп отурат. Ал дагы эле көрүп отурат, бирок ал бир күн кечке көрөт экен да, тынбай. Where have you been? Сен кайда болдуңуз? I have been looking for you for the last half hour. I have been looking for you. Мен сизди издеп жүргөм. Деп ушундай учурларда биз present perfect continuous'ты колдонот экенбиз.